Srpska radikalna stranka je veoma zabrinuta zbog situacije u Republici Srpskoj. Zabrinuti smo zbog toga što nastojanja zapadnih sila i njihovih obaveštajnih službi imaju sve više upliva kod dela političara iz Republike Srpske, onih koji su na vlasti u samoj Bosni i Hercegovini i onih koji su opozicija u Republici Srpskoj. Mi nismo nikakvi idolopoklonici Milorada Dodika. Mi uopšte nismo zadovoljni njegovom unutrašnjom ekonomskom, socijalnom, kulturnom, obrazovnom, zdravstvenom politikom. Ali smatramo da ni jedan častan Srbin ne sme da dozvoli da bude oruđe u rukama srpskih neprijatelja. Ako dođe do nemira u Republici Srpskoj, ako dođe do sukoba među samim Srbima, propašće cela Republika Srpska. Zapad hoće da se ona uruši i da se uključi u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Ono što smo smatrali da bi bio najadekvatniji srpski odgovor, rekli smo odmah nakon ovih posljednjih izbora, da je najbolja varijanta koalicija između Dodikove partije i Srpske demokratske stranke. Nažalost, rukovodstvo Srpske demokratske stranke srlja u provaliju. I bila bi istorijska katastrofa da stranka koja je najzaslužnija za formiranje Republike Srpske, to je bez sumnje Srpska demokratska stranka Radovana Karadžića, da ona sada bude oslonac zapadnim silama za uništenje Republike Srpske. Upozoravam celokupno srpsko stanovništvo Republike Srpske da vodi računa da će svaki njegov unutrašnji sukob biti iskorišćen od strane srpskih neprijatelja, da će nam nametnuti možda i novi rat u uslovima u kojima ćemo najmanje biti spremni da takav rat vodimo. Zato moramo ostati snažni, jedinstveni, moramo političke razmirice u Republici Srpskoj da gurnemo na stranu. Postoje dva razloga zbog kojih Srpska radikalna stranka danas podržava Milorada Dodika i zbog kojih je naša stranka uključena u vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj. Prvi je razlog što on zaista odlučno brani Republiku Srpsku. Na svakom koraku, otvoreno do kraja. Čak nekada na radikalniji način nego što bismo to mi, čini mi se, srpski radikali činili. I drugi razlog, što se čvrsto povezao sa Rusijom. Što je Rusija danas najvažniji oslonac Republike Srpske. Mi želimo da tako bude i u budućnosti. Da Republika Srpska ima još snažnije odnose sa Rusijom i naravno da ima snažne odnose sa Republikom Srbijom. Ali najvažnije je da tamošnji Srbi budu jedinstveni, da spreče unutrašnje podele, da spreče da budu instrument u rukama zapadnih obaveštajnih službi i ostalih srpskih neprijatelja. Izvolite, imate li vi nešto da pitate? Dobar dan. Žaklina sa Prve televizije. Šta se dešava sa koalicijama na lokalu? Sa kim ćete u Apatinu, sa kim ćete... Pa, mi ćemo u različitim opštinama gde ulazimo na vlast biti u koaliciji sa različitim koalicionim partnerima. Naprimer, danas smo sklopili koaliciju sa Demokratskom strankom na Starom gradu. U nekim opštinama ćemo imati koaliciju sa Srpskom naprednom strankom.
U nekim opštinama ćemo imati koaliciju sa socijalistima. U nekim opštinama i sa strankom Rasima Ljajića i sa još nekim strankama. Dakle, mi nismo želeli da se vezujemo za jednog koalicijonog partnera na nivou cele Srbije. Nego smo dali ovlašćenje našim okružnim i opštinskim odborima tamo gde postoji šansa da uđemo u vlast, da vode pregovore u interesu građana te opštine i u interesu Srpske radikalne stranke. U Apatinu se desio problem. Tamo smo u koaliciji sa socijalističkom partijom već 12 godina. Međutim, naš okružni odbor je zaključio da je krajnje vreme da promenimo koalicijonog partnera i da sklopimo koaliciju sa naprednjacima, jer su oni mnogo više ponudili. Ponudili su više funkcionerskih mesta i to ne samo u Apatinu, gde ne mogu bez nas da formiraju vlast, nego i u Somboru i u Kuli, gde bi mogli bez nas, ali bi pristali da i nas uključe u vlast. I tu opciju je podržalo rukovodstvo stranke. Međutim, stvari su se očigledno izmakle kontroli i ja sam u skladu sa svojim predsjedničkim ovlašćenjima formirao partijsku komisiju u čijem sastavu su predsjednik izvršnog odbora Vjerica Radeta, potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić i predsjednik okružnog odbora za Zapadnu Bačku Milan Čuk. Ona je, ja mislim, već stigla u Apatin i tamo će održati sastanak sa opštinskim odborom i svim našim stranačkim aktivistima. Mi želimo da iz ovog problema izađemo bez posledica, bez negativnih posledica, ali stranačka disciplina se mora sačuvati. Pogotovo što se već dešavaju raznorazne smicalice, protivpravni postupci, što nanosi štetu stranci u celini. Mi želimo da se i to do kraja istraži. Policija je već obavila određena saslušanja, a što se nas tiče, mi nećemo dozvoliti da naši stranački organi donose odluke pod bilo čijim pritiscima. Kako se vama činio taj snimak? Je to bio pritisak? Pa snimak mi se učinio kao pritisak i kao stvarna neka otmica. I u jednom trenutku se desilo nešto što me je zbunilo. Kao da je kamera u trenutku zoomirala događaj. A to kamera koja je stalno instalisana da prati šta se zbiva u okolini objekta na kome je postavljena, ne čini. Ona snima u onom ledenom snimku, kako se to zove, vi znate to bolje od mene, dakle onaj snimak koji sve ravnolinijski snima. Nema zoomiranja na njemu. Ovdje se desilo neko zoomiranje. Međutim, ni sam ne znam šta da kažem o tome, jer Miodrag Pavlović je doktor medicine, ugledni kardiolog. Mi smo ga stavili na čelo liste, iako nije bio istaknuti stranački funkcioner. Nije bio predsjednik opštinskog odbora. Baš zato što smo smatrali da će biti najugledniji radikal na lokalnim izborima. I tog dana kad se sve ovo desilo, on je prvo bio na saslušanju u policiji. Tamo je dao izjavu. Ja sam pokušao da ga dobijem i dok je bio u policiji. Zvao sam policiju. Pa su mi rekli da čekam, pa sam čekao pola sata na otvorenoj telefonskoj vezi, pa me usmerili da prvo zovem policijsku upravu u Somboru. U svakom slučaju nisu mi dozvolili kontakt s njim. On sam me zvao, čim su ga pustili iz policije, i zaklinjao mi se svim i svačim da nije bilo nikakve otmice. I da su ga jednostavno ljudi koji poznaje poveli da nekome ukaže lekarsku pomoć. Šta se zapravo desilo?
To je i za mene još uvek u popriličnoj meri tajna i nadam se da će ova naša partijska komisija da istraži sve činjenice danas, a o tome će biti obaveštena Centralna otadžbinska uprava koja zaseda u nedelju 11 časova. Dakle, za sada je najizglednija koalicija sa SNS-om u Apatinu. Takvu je odluku doneo naš okružni odbor i tu odluku je podržalo rukovodstvo stranke na neformalnom sastanku koji je održan 2-3 dana kasnije nakon što su se desili problemi. Bili su naši funkcioneri iz Apatina na tom sastanku i predsjednik opštinskog odbora koji sad daje drugačije izjave. On želi po svaku cenu da ostane u koaliciji sa socijalistima, a da vam iskreno kažem, toliko njegovo insistiranje kod mene je sumnjivo, već na prvi pogled. Zašto bi on ostao veran Smiljaniću poimenično, ako smo ovamo dobili mnogo bolju ponudu, ako smo dobili 4 direktorska mesta više u Apatinu nego što smo imali ranije. I ako smo dobili odgovarajući broj funkcija u opštinama Sombor i Kula, gde zapravo nismo neophodni za sastav lokalne vlasti. Možda oni bolje poznaju ljude, pa su tako procenjivali na lokalu nego vrh stranke i da li to znači ili može predstavljati bilo kakvu prepreku ili da ostavljate mogućnost saradnje sa SNS-om i na republičkom nivou? Ne, na republičkom nivou sigurno ne možemo. Sve dok se Srpska napredna stranka zalaže za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ali na lokalnom, pokrajinskom, gradskom nivou sve je moguće zavisno od interesa građana te opštine i od interesa same stranke. Mi smo i do sada imali različite koalicije na lokalu. Pre ovih izbora mi smo bili vlast u 20-ak opština. Pa smo u Bajinoj Bašti bili u koaliciji s naprednjacima, u Prijepolju sa nekoliko stranaka, Demokratskom strankom Srbije, muslimanskim strankama. U Baču smo bili sa Demokratskom strankom dok nas nisu naprednjaci oborili i tako dalje. Dakle, to nam je bila politika. Mi nemamo brata blizanca za koga moramo da se vežemo po svaku cenu. Na lokalu idemo u raznovrsnim kombinacijama. Na republičkom nivou možemo samo s onima koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i za integraciju Srbije sa Rusijom. I to smo 100 puta ponovili. Dobro, ali o tim koalicijama na lokalnom nivou su odlučivali vaši lokalni odbori? Okružni i lokalni. Okružni u prvom redu. Tamo gde dođe do nesporazuma, centrala stranke preuzima u svoje ruke. Pošto su ovde nesporazumi toliki, to će definitivno razrešiti Centralna otadžbinska uprava. Ko se ne povinuje odluci Centralne otadžbinske uprave, dovodi u pitanje svoj opstanak u stranci. A vam se ne čini to da ako na lokalu možete sa bilo kim, da ne postoji princip, već samo su bitne funkcije za Srpsku? Ne možemo s bilo kim. Pa ovde sa demokratama, ovde s naprednjacima. Dobro, ali ne možemo, na primjer, sa Borisom Tadićem nigde. Ni na lokalu? Ni na lokalu. Zašto? Pa zato što je Boris Tadić jedan od najvećih izdajnika u istoriji srpskog naroda, što je Haškom tribunalu isporučio Stojana Župljanina, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Na stranu to što je ogrezao u kriminal i korupciju, što je glavni učesnik u aferi Satelit, pa u raznim aferama posle toga i tako dalje. Ovo je za nas neoprostivo. Mi se bojimo kad hodamo na istoj strani ulice sa Borisom Tadićem da nas ne sustigne to prokletstvo koje je na njemu. Ništa gore od toga ne možemo zamisliti. Kao Đinđić što je isporučio Slobodana Miloševića. Dakle, postoje stranke s kojima ne možemo. Sa Dverima i DSS na lokalu smo i do sad mogli. Verovatno će biti još negde prilika da opet budemo u koaliciji.
Ali sa Tadićem ne možemo sigurno. Kad ste već pomenuli Haški tribunal, tužilaštvo je nedavno tražilo da se poništi presuda koja vam je doneta. Znate kada će apelaciono veće tome odlučivati i kako komentarišete to? Tužilaštvo je sad pismeno podnelo najavu žalbe. I to je uradilo u roku od 30 dana nakon izricanja presude. I sad ima novi rok od 2 meseca da podnese žalbu. A kad podnese žalbu, ja ću onda da se izjasnim šta i kako dalje. U principu, mene ne interesuje njihova žalba, ali ja ću izvestiti tribunal o mojoj poslednjoj volji. Neka oni posle rade šta hoće. Ja sam Haški tribunal pobedio. Je li istina? Ima li neko ovde da smatra da nije istina? Nema niko. Drago mi je, pošto ste iz različitih medija, da ste tako jednoglasni i jednodušni u toj oceni. Jel se neko suprotstavlja toj oceni? Ne. Dobro. Hvala vam. Meni je najvažnije da sam pobedio. Šta će posle biti? Kome je to važno? Međutim, naš okružni odbor je zaključio da je krajnje vreme da promenimo koalicijonog partnera i da sklopimo koaliciju sa naprednjacima, jer su oni mnogo više ponudili. Ponudili su više funkcionerskih mesta i to ne samo u Apatinu, gde ne mogu bez nas da formiraju vlast, nego i u Somboru i u Kuli, gde bi mogli bez nas, ali bi pristali da i nas uključe u vlast. I tu opciju je podržalo rukovodstvo stranke. Međutim, stvari su se očigledno izmakle kontroli i ja sam u skladu sa svojim predsjedničkim ovlašćenjima formirao partijsku komisiju u čijem sastavu su predsjednik izvršnog odbora Vjerica Radeta, potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić i predsjednik okružnog odbora za Zapadnu Bačku Milan Čuk. Ona je, ja mislim, već stigla u Apatin i tamo će održati sastanak sa opštinskim odborom i svim našim stranačkim aktivistima. Mi želimo da iz ovog problema izađemo bez posledica, bez negativnih posledica, ali stranačka disciplina se mora sačuvati. Pogotovo što se već dešavaju raznorazne smicalice, protivpravni postupci, što nanosi štetu stranci u celini. Mi želimo da se i to do kraja istraži. Policija je već obavila određena saslušanja, a što se nas tiče, mi nećemo dozvoliti da naši stranački organi donose odluke pod bilo čijim pritiscima. Kako se vama činio taj snimak? Je to bio pritisak? Pa snimak mi se učinio kao pritisak i kao stvarna neka otmica. I u jednom trenutku se desilo nešto što me je zbunilo. Kao da je kamera u trenutku zoomirala događaj. A to kamera koja je stalno instalisana da prati šta se zbiva u okolini objekta na kome je postavljena, ne čini. Ona snima u onom ledenom snimku, kako se to zove, vi znate to bolje od mene, dakle onaj snimak koji sve ravnolinijski snima. Nema zoomiranja na njemu. Ovde se desilo neko zoomiranje. Međutim, ni sam ne znam šta da kažem o tome, jer... Stranki, da li to znači ili može predstavljati bilo kakvu prepreku ili da ostavljate mogućnost saradnje sa SNS-om i na republičkom nivou? Ne, na republičkom nivou sigurno ne možemo. Sve dok se Srpska napredna stranka zalaže za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ali na lokalnom, pokrajinskom, gradskom nivou sve je moguće zavisno od interesa građana te opštine i od interesa same stranke. Mi smo i do sada imali različite koalicije na lokalu. Pre ovih izbora mi smo bili vlast u 20-ak opština.
pa smo u Bajinoj Bašti bili u koaliciji s naprednjacima, u Prijepolju sa nekoliko stranaka, Demokratskom strankom Srbije, muslimanskim strankama. U Baču smo bili sa Demokratskom strankom dok nas nisu naprednjaci oborili i tako dalje. Dakle, to nam je bila politika. Mi nemamo brata blizanca za koga moramo da se vežemo po svaku cenu. Na lokalu idemo u raznovrsnim kombinacijama. Na republičkom nivou možemo samo s onima koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i za integraciju Srbije sa Rusijom. I to smo stotine puta ponovili. Ali o tim koalicijama na lokalnom nivou su odlučivali vaši lokalni odbori? Okružni i lokalni. Okružni u prvom redu. Tamo gde dođe do nesporazuma, centrala stranke preuzima u svoje ruke. Pošto su ovde nesporazumi toliki, to će definitivno razrešiti centralna otadžbinska uprava. Ko se ne povinuje odluci centralne otadžbinske uprave, dovodi u pitanje svoj opstanak u stranci. A vam se ne čini to da ako na lokalu možete sa bilo kim, da ne postoji princip, već samo su bitne funkcije za Srpsku naprednjačku? Ne možemo s bilo kim. Pa ovde sa demokratama, ovde s naprednjacima. Dobro, ali ne možemo, na primjer, sa Borisom Tadićem nigde. Ni na lokalu? Ni na lokalu. Zašto? Pa zato što je Boris Tadić jedan od najvećih izdajnika u istoriji srpskog naroda, što je Haškom tribunalu isporučio Stojana Župljanina, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Na stranu to što je ogrezao u kriminal i korupciju, što je glavni učesnik u aferi Satelit, pa u raznim aferama posle toga i tako dalje. Ovo je za nas neoprostivo. Mi se bojimo kad hodamo na istoj strani ulice. Miodrag Pavlović je doktor medicine, ugledni kardiolog. Mi smo ga stavili na čelo liste, iako nije bio istaknuti stranački funkcioner. Nije bio predsjednik opštinskog odbora. Baš zato što smo smatrali da će biti najugledniji radikal na lokalnim izborima. I tog dana kad se sve ovo desilo, on je prvo bio na saslušanju u policiji. Tamo je dao izjavu. Ja sam pokušao da ga dobijem i dok je bio u policiji. Zvao sam policiju. Pa su mi rekli da čekam, pa sam čekao pola sata na otvorenoj telefonskoj vezi, pa me usmerili da prvo zovem policijsku upravu u Somboru. U svakom slučaju nisu mi dozvolili kontakt s njim. On sam me zvao, čim su ga pustili iz policije, i zaklinjao mi se svim i svačim da nije bilo nikakve otmice. I da su ga jednostavno ljudi koji poznaje poveli da nekome ukaže lekarsku pomoć. Šta se zapravo desilo, to je za mene još uvek u popriličnoj meri tajna i nadam se da će ova naša partijska komisija da istraži sve činjenice danas, a o tome će biti obaveštena centralna otadžbinska uprava koja zaseda u nedelju 11 časova. Dakle, za sada je najizglednija koalicija sa SNS-om u Apatinu. Takvu je odluku doneo naš okružni odbor i tu odluku je podržalo rukovodstvo stranke na neformalnom sastanku koji je održan 2-3 dana kasnije nakon što su se desili problemi. Bili su naši funkcioneri iz Apatina na tom sastanku i predsjednik opštinskog odbora koji sad daje drugačije izjave. On želi po svaku cenu da ostane u koaliciji sa socijalistima, a da vam iskreno kažem, toliko njegovo insistiranje kod mene je sumnjivo, već na prvi pogled. Zašto bi on ostao veran Smiljaniću poimenično, ako smo ovamo dobili mnogo bolju ponudu, ako smo dobili 4 direktorska mesta više u Apatinu nego što smo imali ranije. I ako smo dobili odgovarajući broj funkcija u opštinama Sombor i Kula, gde zapravo
nismo neophodni za sastav lokalne vlasti. Možda oni bolje poznaju ljude, pa su tako procenjivali na lokalu nego vrh stranke. Razmirice u Republici Srpskoj da gurnemo na stranu. Postoje dva razloga zbog kojih Srpska radikalna stranka danas podržava Milorada Dodika i zbog kojih je naša stranka uključena u vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj. Prvi je razlog što on zaista odlučno brani Republiku Srpsku. Na svakom koraku, otvoreno do kraja. Čak nekada na radikalniji način nego što bismo to mi, čini mi se, srpski radikali činili. I drugi razlog što se čvrsto povezao sa Rusijom. Što je Rusija danas najvažniji oslonac Republike Srpske. Mi želimo da tako bude i u budućnosti. Da Republika Srpska ima još snažnije odnose sa Rusijom i naravno da ima snažne odnose sa Republikom Srbijom. Ali najvažnije je da tamošnji Srbi budu jedinstveni, da spreče unutrašnje podele, da spreče da budu instrument u rukama zapadnih obaveštajnih službi i ostalih srpskih neprijatelja. Izvolite, imate li vi nešto da pitate? Dobar dan. Željina sa Prve televizije. Šta se dešava sa koalicijama na lokalu? Sa kim ćete u Apatinu, sa kim ćete... Pa, mi ćemo u različitim opštinama gde ulazimo na vlast biti u koaliciji sa različitim koalicionim partnerima. Naprimer, danas smo sklopili koaliciju sa Demokratskom strankom na Starom gradu. U nekim opštinama ćemo imati koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. U nekim opštinama ćemo imati koaliciju sa socijalistima. U nekim opštinama i sa strankom Rasima Ljajića i sa još nekim strankama. Dakle, mi nismo želeli da se vezujemo za jednog koalicijonog partnera na nivou cele Srbije. Nego smo dali ovlašćenje našim okružnim i opštinskim odborima tamo gde postoji šansa da uđemo u vlast, da vode pregovore u interesu građana te opštine i u interesu Srpske radikalne stranke. U Apatinu se desio problem. Tamo smo u koaliciji sa socijalističkom partijom već 12 godina. Srpska radikalna stranka je veoma zabrinuta zbog situacije u Republici Srpskoj. Zabrinuti smo zbog toga što nastojanja zapadnih sila i njihovih obaveštajnih službi imaju sve više upliva kod dela političara iz Republike Srpske, onih koji su na vlasti u samoj Bosni i Hercegovini i onih koji su opozicija u Republici Srpskoj. Mi nismo nikakvi idolopoklonici Milorada Dodika. Mi uopšte nismo zadovoljni njegovom unutrašnjom ekonomskom, socijalnom, kulturnom, obrazovnom, zdravstvenom politikom. Ali smatramo da ni jedan častan Srbin ne sme da dozvoli da bude oruđe u rukama srpskih neprijatelja. Ako dođe do nemira u Republici Srpskoj, ako dođe do sukoba među samim Srbima, propašće cela Republika Srpska. Zapad hoće da se ona uruši i da se uključi u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Ono što smo smatrali da bi bio najadekvatniji srpski odgovor, rekli smo odmah nakon ovih poslednjih izbora, da je najbolja varijanta koalicija između Dodikove partije i Srpske demokratske stranke. Nažalost, rukovodstvo Srpske demokratske stranke srlja u provaliju. I bila bi istorijska katastrofa
da stranka koja je najzaslužnija za formiranje Republike Srpske, to je bez sumnje Srpska demokratska stranka Radovana Karadžića, da ona sada bude oslonac zapadnim silama za uništenje Republike Srpske. Upozoravam celokupno srpsko stanovništvo Republike Srpske da vodi računa da će svaki njegov unutrašnji sukob biti iskorišćen od strane srpskih neprijatelja, da će nam nametnuti možda i novi rat u uslovima u kojima ćemo najmanje biti spremni da takav rat vodimo. Zato moramo ostati snažni, jedinstveni, moramo političke